namhlanje wabona ibuye naziphi-ke ibuye nalezi zalona zibe zingekho eza-5 rand leza 8.99 ziyo 10 rand kwabanye oShoprite yazi jwayele ukuthi yani 8.99 kwesinye isikhathi 9.99 ibuye nalezi-ke azikho lezo 5 mhla kalona lena-ke athi bisiyaqedela lo mayimo wayo yagcina ingayanga ka-Steers akhumbula usiyaka ka-Shoprite naka-KFC ivele yathola iscore yathola neplay ithenga izinto eziwu-2 esisodwa sidle neplay yase isithenga yabe isiyala phana kumayimo yalo ntuntshilo ngathi lilahlekele-ke receipt la ka-Shoprite lelona ibisithenga umentshisi lana yenzelani yabona ithenga umentshisi 1 rand khona ka-Shoprite yenzela ukuthini kwande ukusebenzisa ikhadi layo uma isebenzisa ikhadi Standard Bank kaningana ithola ivoucher futhi yabona mhla 7 September beku-9 ngilinde vele ukuthi kuvulwe iSteers ngithenge lelo bengilinde babona beku-9 bengilinde vele ukuthi kuvulwe iSteers ngithenge lama-energy lawo semiselelo ngumentshisi lana bona mhla 7 September 2025 beku-2 minutes past 9 hayi idlile-ke bandla neplay esisodwa isinkwa sekusele lelona le-score sizodla le-score nayo lelona hayi bandla lento iyancenga asikapheli nathi sisitambu sayo sisafuna lapho izosiqedela kusasa yabo yithenga umentshisi lana bandla bangeselona yenzela ukuthi kwande isikhathi esebenzisa lona ikhadi okay hayi baphila abantu umhla ka-7-ke bandla iyile-ke futhi endlini encane le ndoda iyile kusho siye kabili kulo September njengoba umhla 7 yakhumula yagcina mhla ka-5 yaqala mhla ka-5 okwesibili namhlanje ngokumhla 7 hayi baphila abantu soke sibone uSeptember yophele kangaka le ndoda baphile sebephila abantu baphile ukuphila abantu okay right sibona yakhekeni sewona bandla kusewona umhla ka-7 ngathi kucashele labantu abayilunguzayo ubone ukuyifaka isiqoko khona ilabantu abayicaba kakhulu catshukwa senicatshukwa hayi lena dayi iyona athi lezi nyama ey'shoyo ukuthini badayisa iy'nyama engasile manje lona ka-Check Save wabona banomona phela athi bayabona ama-hidden feet asafuna ukuyochuthwa ashibhile sebeyawona manje bayabona le ndoda inakho phela ngala ihlanga khona ukuthi iphathe sona isikhaftini hambi wadla amakhanda hayi inyama ekhanda imnandi sengiyizwile ingakho phela ngangawafuni nathi labantu ngisakhula babelontunja ngiseyingane phela safunda ney'kole nami nganginganaki usudla amakhanda babaculisa ey'ntweni ey'nukayo yabona ukuthi nje udla ikhanda uthi masuqeda uyezwa nomlimo wakho awunuki kahle kuwukuthi lapho umuntu wayeseyingane-ke umuntu wayeqeda yoyidlela uma-chips o-go-slow kusadla o-go-slow iphele yonke leyo nto ingakho-ke amakhanda ngangawafuni bebefaka osisi manje sengiyayizwa hayi mnandi inyama yekhanda bandla mnandi inyama yekhanda manje sebefaka usisi-ke khona esitolo langithi abana-chance bayazi phela indoda eyizamelayo kube kukhona ophakela le ndoda ngabe wawufaka usisi lapho ngabe ifakelwa la iphakelwa khona athi wabona bayabona ukuthi hayi le ndoda iyabavumisa ayidlile-ke isuthi manje ukuyibona le ndoda silindele-ke ukuthi ibuyibheke isikhathi le ndoda silindele ukuthi-ke ilo ntonje idlile isuthi bandla silindele ukuthi ibuye iyilalele bandla le ndoda hayi soke sibone ngizoke ngiwazame nasethawini-ke lema ufuna ngiye baningi o-Check Save ethawini yabo mangidayisa ngisheshe ngiphuthuma ngo-4 nje ngiqale bheke izinto engizoyithenga phuthume khona ka-Check Save ngiyilande le nyawo namakhanda hayi ngoba hayi mnandi amakhanda sengiwazwile phela ile zinto umuntu ukudla okuningi ongekuthandi ngalokho njengethanga mangalithandi ithanga ngoba befaka usisi angithi ithanga liyimpilo uma udla ithanga uzophila nomzimba wakheke into enhle kusho ukuthi babefaka usisi abona njengekhwehlele ey'nukayo gcina ngingawathandi amathanga abona ithanga nje angalithandi isaladi yabona ilokho yabona izinto nje sengizidla ibhathanathi ngiyalizwa mangathi bengiwatshala nawo ngiyezwa ukuthi hayi ilona emnandi ishebe simnandi yabona so-ke hayi soke sibone madoda soke sibone lento izoke izama ukuthi ibheke nasedolobheni baningi o-Check Save ethawini ibuye nalama-hidden feet hayi baphile sebephila abantu mhla ka-7 September isiye kabili namhlanje bandla endlini encane soke sibone uSeptember yophile kangaki
baphinde sebephila abantu. Nakho mhla ka-9 bandla sibone eyakhekeni mhla ka-9 se-9 September bandla ayidonodibitele sokwahamba ugesi ekuseni yathi ukulala ekulaleni ayizokubona ihlanganisa kanjani le ndoda phinde sebephila abantu ku-9 September sagcine ngawo kumhla 7 seyekathathu kule nyanga. Namhlanje ngizongena le Steers Idindili wona umhla ka-10 ngila Steers ngizoplace i-order lana ngizoplace i-order ngise-Steers njengamanje Idindili mall. Mabasho price le ndoda yabona kodwa isazofika kahle. Oh hayi angishuthisana. Ancese. Nakho-ke sengiphumile ngisekhona la ka-Steers yabona izinto ey'tholile le ndoda. Nazi into ey'tholile amadrinki lana bese kuzoba ne-score abathe i-score sekusele 1 kwi-score. Qale yathenga izinkwa-ke le ndoda sewona umhla ka-10 qale yathenga izinkwa le ndoda yabona la ka-Shoprite leli elizo-5 sibheka i-date nayo mhla ka-10 yabona bekubani 3 minutes to 9 ka-10 nazi sekuyithengile le ndoda sewona umhla ka-10 sela imoli sase-Idindili mhla ka-10 sewona u-10 September. Le ndoda-ke iyile bandla izolo akhumbule kumhla ka-9 njengoba ishilo bandla ekathathu kuyaqala ngawo mhla 5 yaba mhla 7 nayizolo mhla ka-9 siye kathathu naso-ke sibone uSeptember uphile kangaki baphila abantu hayi ibone yenze njani ngalezi zinkwa namadrink ayo le ndoda. Nakho bandla kusewona umhla ka-10 yabona nazi lezi zinto isibuyile le ndoda namadrink ayo lana isiyidlile i-energy le yodwa wabona ithenge lo izosheba nesinkwa isibuyile le ndoda nazi lezi zinkwa ezo-5 yabona ezo-5 ithole ezo-5 izinkwa le ndoda sengezo-3 namhlanje nale receipt u5 rand awuthenge neplastic 130 16 rand sancenga la night date mhla ka-10 3 minutes to kuyasiveza lena yasaya ka-Steers-ke lana ngenye futhi njengoba yasho ukuthi lamabhenki ayayisebenzela enye futhi yase-Absa le voucher bekuya-50 yathenga ama-drinks yabona e-Absa reward mabazi abantu Absa reward ya-50 lena siyiphuzile yodwa sizokidleke bandla isinkwa iyasheba lapha le ndoda uzubona siyapatanisa yabona izosheba ngawo kuwushisi vele lama-spaghetti namakhekhe hayi izobambisa le ndoda ibone athi kusasa kuzobe shisa impela-ke kusasa iyodayisa kusasa sabuyisa amandla nje le ndoda hayi baphila abantu mhla ka-10 isaye kathathu kuyile izolo bandla endlini encane le ndoda iyile bandla endlini encane kusho ukuthi siye kathathu kulo September. Okay abaphila abantu sobonana.